حکومتان یا سویدی دیبیجا او دی خود دوری یا پگی راگرا ملیتانین کردین سوریه لدمک او بیهیویا رزامندیا ترکیه جبو اندامتیا استوکهلم د ناتو دا خویانیا وزیر در و سویدی جبو رادیو سویدی بو وی گوت آرمانجا یکی حکومتا ویانو اندامتیا ناتو یا افچه گوهرینه ده هلوستی وی ولاتی اوروپی دا و گلو ما بس خوا دور راگرتنی جیا پگی چیا و چه با اگر او راگهاندن ببا ریبازا دولتی جبو برسوان پرسان ما میوانداریا روزنامه‌وان کردو باکسی کریکو او راستخوانه ها استکهلم به مرایا کا کردو دم باش اون چاو وی گوارتنا هلوستی سویدی لهم بر کردان شروع ودکن قالك سباس دكمش بوكو من دعوتي اب نعمه كر بريها تشتي اويا ولاتي السويد حكومتها تازه 11 ايلوني پیدا بو او دخوازه خو قالك نيزيك اردوغان بكيا دولت السويد دخوازه زوب به اندام ناتو جبوي ويجي هنك تشتكو انقره دخوازه گوداري كي وان شتات بيجه از دخوازم بيجم كو حكومتها بري يعني باليوس خانه كي انج قنصلوس كي لروجاوا داناني بو يعني بسيكولوجيك اليكاريا امبيجن يا بيجت كير لهر وساجي ام توازن بيجن كو خفتنا كو تازه تشبيه ندياره تام تشيش بلكو رئيس سروق وزير السويد جو ام اليكاريا انساني بردوام بكنج بو روجاوا اجبرويجي قال لك خلابالغ تيغوتن للسروي فرقي كي زياده مازال نابينم اللي طبعا جبو كردا وكردي كي نخوش بو تشتكي ما قول اللي ما دخل كيكي كردو ما دخل بزان كوما بس وزير الدرفه تشي دا ما بيجا او يخوا دوري يا بكي راغرن يعني مش بكن ما بس داوي او كو اردوغان ربيجن يا مازو بكن اندام ناتو و دویمین جی تشتکی دی پراتیک دن نکاره بکش برکو یا پیگه و یا لسر لقوالیسیون دیجی داعش بواره کار دکه 85 دولت دانه هر وساس ولات سوید جی تده و هاو قال لك کسی کو استیج سوید شونه بونه داعشی شارکرنه اواجد زندان روجاوا دانه yani bir tüşteki pratik nikare bke led retorik be axaftem be demagoji dixwaze goy Erdoğan bêje ku ام وقت هذا فكرين كو يا بيجي تيروريست يعني او باشا السويد دولتها سويدي و تشبكا و تشغورينا بكا دما دي بيجا او خدوري يا بيجي راغري و تشيبا اگر او غوتن او راغاندنا وزير درفا ببا وكوبين ريباز و بيجي بجيكرن از باورم تو گوراندنه کی مازن نابد پراتیکه ده براستی للگوریا کو اب پروسس ناتو و چخاب میشه یعنی دولت ترکیه دخوازه هنکی قزانجا بگیرش بو کو ماجاریستان هنگری و ترکیه تنه وتو خواهشتنش بوی ام بیژن رینه دانه سوید به اندام ناتو جبوی ویت تیج دخوازن هنکی تشتا دولت ترکیه دخوازه هنکی تشتا بکه لی اتخوازم بيجي كو امبارغو استيلاح فروتاندن اج عاليه سويد او جرابيه دوي مساله ده قالك كيف انقره هاتيه لايرو تازه بري شبكه فحرتين التون تزاني مسؤول بار خاص اگهداريا رئيس جمهوريه انقره او بيجي كو ام دخوازن كو بلا اندستريا سلاح مجي يعني سويد تركيا سلاح جي بكره يعني قالك دخوازيا دخوازن دولتها ترك دخوازه بي مساله دريج بك او از باورناک او تشتی وساقل کی شبنج سویدیان را لی ما بهیست بری چند کی ول وهاوینیجی ام الجموبون لاستوكهولم لسه مع السرفينا اخر قال لك كوسروك تركيا بخد خواز السويد يعني جماركا كردين سويديان نحر خلكي تركيا للسويدين قال لك شو انها ولاتين سويدين رادستي انكري بك يعني پاش روجاوان و چاوا چه سر پاش روجاوان تی گوتن 33 کس دلیستا اردوغان ده هنه دبیجه از وانا جسوی دخوازم او 33 کس هنه جوان گلینینه دا حبیبی کردن جوان ده کرده یک تنینه همولاتی سویده يعني اجبوي روشاوي جنكي خانمي خويه سيزاروكا روشاوي خرابه بس او كردي ديتر حميه همولاتي سويدن يك جواجي وفات كي دكتور سراج سي نفر جواجي السويد ناجي يعني او انا مز دولتها تركيا ايدي باسا تسليم كرنا وان كردنا زيدا ناك يعني دخوازه كو مورا تروري لبكيكي و بيده و
ويبقى بخير درد أنقرة بقى أول مثلا تسليم كرنا كردين كل سويد دجين نحو قاس أكتوال نحو قاس ببيش باش أوفيسين بيادو يبقى لستوكهولم يجي هابونا مشون مثلا دنا وانكر وتشبه جبوان وتشبه السويد وأنا دايخة وشاور أفتاري بونغربكا باور ناکم تشتکی بجبر کو مهره ترور لسر YPG و پیاده جالیه کتی اروپا ده تنه جالیه امریکا ده جتنه تنه قطر و ترکیه بی موری لیدانه برای کیجی او تشتکی وسا نابن لی هر وسا تز کمتر بلکی جی یعنی ام بجن تکیلیه دیپلماسی نابرا YPG و YPG و پیاده و دولت سوئد دکاره کمتر ببه باشقا جزای کدی از نابین باشا سرك وزيري نوي سويدي جوي سردان أنكري بكن لفان روجان يعني أم بيش بينيا تشي أنجامان جوي سرداني بكن ده سرك وزير السويد أول كريسترشون دخوازك وقرارك تازه زو بگره بري سرسالة دولة تركيا وتويا خوراكش بو اندامتيا تركيا السويد لناتو دترسنكو او دنگدان هي لتركيا خاص دريج ببا زعفتر مثلا كورتر ببا ناخوازنكو مثلا ناتو بشتي سر سالة حال ببا هر وساجي مرود كاره بيجي كو دولة السويد محتاجة أنقرة بيه بلو يجي أو يقول لك ستيتمنت كو خوش كردان ناشي أو بيدا ببا كردو باكسي روجنامه فان لستوكهولم راستخوب مرة بو قال كي سباس